Naša grekokatolická parochija u Šidze, Nješka, pridala potrebni paperi za sredstva i roboti za ktorý konkurovala. Nješko Ubikiću, po slovog Mirka Majhera, predsjedatelja crkovnog odbora, predlužena robotna akcija parohijanog na ušorenju cerkvi, zvonoh cerkovnej porti i temetova za najhodzacu Veliku noc. U parohiji Preobraženja Gospodnjoho u Šidze, Nješka tiž otrimana robotna akcija členoh cerkovnog odbora i ženoh ktorí poraja cerkvu, a robili na ušorenju prostoriju ljetnje vladičeske rezidenciji, u ktorej na štvartok 21. apríla bude otrimane stretnuce parohoh i parohijanoh s rímskoho dekanatu. Počatok stretnuca najaveni za 15 hodin, jak hutorel dekan rímsky i paroh šidžanský otec Mihajlo Režak.